Ibihe byiza nanone reka nguhe ikaze ukunda kudukurikirana uko bwije nuko bukeye ukunda ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Turi muri cyumweru cya derby aho ikipe ya APR FC iri buze kwakira ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 9 hara muri stade Amahoro. N'umukino uzabukomeye, navuga ko ari umwe mu mikino iba iruta indi hano mu Rwanda. N'umukino uba witweze kuba wakurikirwa na benshi, uba witeze kuba watanga igisubizo ku bafana ku mpande zombi. N'umukino ngiye kuza twinjiremo turaza kurebera hamwe ese uyu mukino niki ushobora kuzagaragaza ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ndetse niki ushobora kuzagaragaza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, niki cyo kwitega kuri uyu mukino ndetse na nyuma y'uyu mukino. Icyo usabwa ugomba kubana nanjye muri iki kiganiro ndetse ukamanza ukareba neza niba warakoze subscribe, undi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5 hano kuri The Sport Move. N'umukino uzabukomeye uzahuza ikipe ya APR FC. N'umukino ubanza aya makipe agiye guhuramo, navuga ko nta kipe n'imwe irusha indi, cyo navuga nka performance iri hejuru cyane haba ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Reka duhere ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport igiye guhura n'ikipe ya APR FC cyangwa se igiye gusura ikipe ya APR FC kuri uyu munsi wo kwa gatandatu, ibura amwe mu bakinnyi bagiye batandukanye, navuga ko ari inkingi za mwamba ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Nk'uko twari tubizi ubundi muri derby zagiye zihita, derby zabanzaga uhereye nko mu myaka ufashe ugataruka imyaka 2 ishize, dukuyemo za derby z'ubusa ku busa gusubiza inyuma, guhera kuri derby ikipe ya APR FC yatsinzwe n'ikipe ya Rayon Sport ibitego 3, ndakeka ari kuri finali y'igikombe cya Super Cup. Dufatiye aho ngaho kuzamura, ubundi nibwo habaga hari derby ubona ko yashushe bitandukanye na derby cyangwa se ni derby izaba ku munsi wo kwa gatandatu. Ni derby izaba iburamo abakinnyi navuga bagomba kuba bahetse abandi. Ni derby izaba iburamo top scorer w'umunya Senegal Fall Nganye usanzwe ukina ikipe ya Rayon Sport, ndetse akazaba haburamo na top scorer ku ruhande rw'ikipe ya APR FC umunya Burkina Faso Cheikh Djibril Watani. Bamwe mu bakinnyi bakomeye batazagaragara kuri uyu mukino, ariko navuga ko nubundi kwera ko yitwa derby nubundi ibari derby haba amakipe ku mpande zombi aba bashaka kuba bagomba kuza bakaniye kugira ngo abari naho ubukeba bukomeza kugenda bwubakirwa. Twinjira mu kibuga ati bimeze gute mu Nzove uwitwa ubwo abadazagaragara na bakomeje Fall Nganye ndetse na Asumani Ndikumana, umwe muri ba rutayizamu kabisa, navuga ko bigaragaje mu mikino mike bakiniye ikipe ya Rayon Sport, nawe ntabwo ashobora kutazaba hari, ariko ikipe ya Rayon Sport izaba yagaruye uwo bita Biramahire Abedi utarakinye ku mukino wa Marine batsinzemo igitego 1-0. Byavuzwe yuko yari yasabye yuko yafata agapoze gato kugira ngo amanze yakurikirana uburwayi bwiwe ko yagize ikibazo munsi y'ikirenge. Ndakeka ibyo ngibyo mwese mubizi neza 5 kuri 5 kuko nagiye mbigarukaho mu biganiro byagiye bitambuka. Bivuze yuko yanakoze imyitozo kuri uyu munsi ndetse n'umutoza nawe ubona ko kabisa 11 biwe beza yamaje kugenda abahitamo, ahubwo ikisigaye ni ugukomeza kubategura neza abacyaza kugira ngo bazabe bahagaze neza kwiriya derby y'imisozi igihumbi. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya APR FC yo utazaboneka ni Cheikh Djibril Watara ndetse na Mehmet Dao, navuga ko ari aba top players kuko mu mikino bakinye haba Cheikh Djibril Watara waje mu gice cya saison agahita aba umukinnyi navuga wa mbere utsindiye APR FC ibitego byinshi mu gice cya saison, ndetse hakaza yiyongeraho na Mehmet Dao, umwe mu bakinnyi ngenderwaho batanga navuga bayobora umukino wa kocha Taleb Abdurrahim. Nawe yabikomojeho mu kiganiro n'itangazamakuru yagiranye n'abanyamakuru bari bagiye kureba imyitozo y'ikipe ya APR FC, avuga yuko kubura umukinnyi nka Mehmet Dao kabisa ari ukunyagwa zigahera muri ikipe ya APR FC, kuko numwe mu bakinnyi nkuko twese abakunda kureba imikinire y'ikipe ya APR FC, umwe mu bakinnyi batuma ikipe ya APR FC yirinda ko yakina imipira yo kubuka baro no gufata cyangwa se yo kuransa gutera imipira miremire. Umwe mu bakinnyi ujera controle y'imikinire y'ikipe y'ingabo z'igihugu ndavuga APR FC, ndetse akaba yanashobora kuba yatuma yakikreya amahirwe kuri ba rutayizamu haba Mamadou ndetse na Mehmet Dao, tutibagiwe n'impande ziriho Barafina ndetse na Hakim Kiwanuka. Numwe mu mikino ugiye kureba dufashe nk'imikino yagiye itambuka, ubona ko iyi ari imwe muri derby ikonje cyane pe, ni imwe muri derby ikonje cyane kubera ko abafana ku mpande zombi ntabwo bishimye.
haba ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport mwagiye mwumva ibirimo biravugwa mu buyobozi batishimiye ubuyobozi, harimo ibintu bya kururukuru byinshi cyane, ndetse aho byakagombye kuba bimeze neza ni muri APR FC, ariko ikipe ya APR FC ikomeje kugenda yitwara nabi hano muri shampiyona, ari nabyo umutoza yakomozagaho ku munsi w'ejo we yikomye imisifure cyane, avuga yuko we ku giti cye abona ko imikino yose we uko abibara, akavuga yuko yakagombye kuba yarayitsinze, ahubwo hajemo ikibazo cy'imisifurire itari myiza ku mikino yagombaga kuba yaratsinze. Ubwo ni imikino ibiri, haba umukino yanganyijemo n'ikipe ya Rutsiro ndetse n'umukino yanganyijemo n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo kuri Kiyovu ni ya penalty banze guhereza Denis Omedi, ndetse n'igitego William Togwimel yatsinze ku mukino ikipe ya APR FC yanganyagamo na Rutsiro igitego 1-1. Igituma iyi derby idashyuha nkuko nayimaze kubivuga, amakipe yombi navuga ko asa nkaho ikintu cya mbere ni ukurande rw'abafana ku mpande zombi, haba abafana b'ikipe ya APR FC ntabwo bishimiye imitoreze, bahora babiramanta buri mukino ukubaye, ndetse ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport abafana fanbase ntabwo zishimiye kubona ikipe ihora ngo ni bande batari kumvikana, ni bande batameze gute. Ukongeraho ko ikipe ya Rayon Sport nayo ntabwo yagize intangiriro nziza za shampiyona, kuko murabyuka ko yatangiye inganya na Gasogi ikaza gutsindwa n'ikipe ya Police FC, ndetse navuga ko ubu ngubu aribwo yagerageje kugenda igaruka muri forme neza 5-5. Gusa ni amakipe yombi araba afite abatoza babiri bashya bagiye gukina derby yo mu Rwanda ku nshuro ya mbere. Gusa ku mutoza Taleb Abdurrahim utoza ikipe ya APR FC, we akubwira ko derby kuri we ni kimwe mu bintu azi gutegura. Ngo yagiye mu byatangaje yavuze ko yateguye derby nyinshi zigiye zitandukanye zo mu gihugu cya Maroc akiri muri za Casablanca, ndetse avuga yuko iyi derby ubundi ari imwe mu mikino itegurwa haba mu kibuga ndetse no hanze yacyo, ari nabwo yaje kwibutsa Ferwafa ababwira ati niba bashaka kuzareba derby nziza ari baza gutanga cyangwa se baza kwirinda ibibazo by'imisifurire hano mu Rwanda. Ni abatoza bombi, haba umutoza Taleb udafite imibare myiza, kuko kuri ubu ngubu ugiye kureba winning rate yiwe ikwereka ko ari umutoza umaje kugira winning rate yiwe ingana na 51.06%, mu gihe umutoza w'ikipe ry'umupira w'amaguru muri Senegal ashobora kutaza, ni umutoza wahita ufata iyi kipe ya Rayon Sport agahita aba umutoza mukuru. Ni umutoza Feruzi ugomba gukomeza kubirwanaho, ndetse havuga yuko hari andi makuru avuga ko aramutse atsinze uyu mukino bishobora kuba byakora igitutu kuri Perezida Tade. Nagiye mbikoraho mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, icyatuma uyu mutoza agomba guhita atabara Perezida Tade ndetse nabo bahanganye. Nagiye mbikoraho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nkuko narimo ndabivuga ku kintu kijyanye n'imisifurire, Taleb yigeze kubyikoma, ariko kuri uyu munsi yahise hasohoka umusifuzi uzifashishwa kuri uyu mukino, ni nta wundi ni Kayitare David, umwe mu basifuzi bakiri bato, akaba ariwe uzaba uca imanza kuri uyu munsi wo kwa gatandatu, aho ruzaba rwambikanye ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Murera cyangwa se Rayon Sport. Soza gato reka manze mubwire ama update ari muri aya makipe. Kurande rw'ikipe ya APR FC ikitwa abageneral cyangwa se abayobozi bakuru b'icyubahiro b'ikipe kabisa bageneye ubutumwa iyi kipe yabo, bababwira yuko kwitwara neza kuri uyu mukino, ndetse n'abakinnyi bamwe muri bo barabizi neza cyane nubwo bamaze igihe batitwara neza. Uyu ni umukino navuga bagomba guhagurukiraho byonyine nk'umutoza Taleb. Iyi ni examen, kuko ahora biririmba yuko numwe mu batoza bazi gutoza derby. Ubwo tuzabireba neza ku wa gatandatu. Mu gihe kurande rw'ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport iraramuka itsinzwe uyu mukino, harahita hazamukamo ikintu cyiswe imvururu, ikintu cyiswe kutumvikana hagati y'ubuyobozi. Nk'uko nagiye mbikoraho ibiganiro byagiye bitambuka, ikipe ya Rayon Sport bararamuka batsinzwe iyi derby, kuko abakinnyi bo babwiye Perezida Tade baramubwira ati we dushakire prime ingana n'ibihumbi 400, ubundi twebwe tukugarukira umuntu kwa gatandatu. Mu gihe kuri APR ho prime yo ihora ihari, ariko wakwibaza ngo iyi Rayon Sport niramuka itsinzwe bizagenda bite.
nk'uko nagiye mbibabwira iyi Rayon Sport harimo icyitwa impande udukundi, bamwe bashyigikiye Tate ndetse n'abandi bashyigikiye Bodi iyobowe na Paul Muvunyi, ndetse hari n'andi makuru avuga yuko Paul Muvunyi hari bimwe mu bitangazamakuru yamajije kuba yarega, avuga yuko kabisa bikomeje kugenda bimwicira izina, by'umwihariko byifashishije icyitwa izina Rayon Sport. Gusa n'umukino uzaba ukomeye, n'umukino twese tuzaba duhanze amaso. Ushobora kujya muri komenti ukambwira ese ni ekipe uha amahirwe ubona ishobora kuzarusha indi kuri uyu wa gatandatu hariya muri stade Amahoro. Ngayo nguko rero, njye nitwa Ebo Fabrice, kamushimiye wabanye nanjye muri iki kiganiro, nkwibutsa utarakora subscribe ko ikora none, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Reka tuzasubire ubutaha, ciao ciao.